Nginamukele bahlobo kuyona-ke i-channel lana-ke icala-ke likaKolukaBester-ke ekuthiwa-ke bazokwaziswa-ke ngoMsombuluko ukuthi-ke bayayithola yini ibheyili-ke noma-ke bazoqhubeka babhadle-ke khona esitokisini-ke kuze-ke kuphothulwe-ke ukuqulwa kwecala-ke abayisihlanu abasolwa-ke ngakho-ke ukusiza uKolukaBester ukuthi-ke eqe khona-ke ejele. Lokhu kwenzeke-ke ngemva kokuthi-ke ngoLwesithathu iNkantolo yemantshi yaseBloemfontein ikuhlehlisele-ke uMsombuluko ukukhishwa kwesinqumo ngesicelo-ke sebheyili. Abameli-ke babasolwa-ke bebesonga-ke izethulo-ke zokugcina bephendula-ke nemibuzo-ke yomshushisi wombuso-ke ngabakuvezeke ngesikhathi-ke benza-ke khona-ke izethulo zabo-ke befaka isicelo-ke sebheyili. Mesikhumbula kahle-ke ngani zakwethu-ke labasolwa-ke baboshwa-ke kulandela kweqa kukaBester-ke ejele laseMangaung obesetanese isikhathi eside-ke kulandela-ke ukuthi-ke kushiswe futhi-ke kugcine kungcwatshwa nomuntu-ke o-wrong-ke khona laphayana ngoba bey'tshela ukuthi-ke isidumbu sakhe mesikhumbula kahle nangasekuqaleni kwalolu daba-ke abamangalelwa-ke laba-ke abasebenza-ke ejele-ke basolwa ngokuthi-ke yibo abasiza-ke yena-ke uBester ukuthi agcine-ke eqile. Asazi ukuthi liyogcina liphethe kanjani wengane zakwethu, kodwa-ke yikho ukuthi sihlale sibeke indlebe sithamele-ke yona-ke le ndaba ukuthi-ke iyogcineka kanjani. Kodwa ngale kwalokho uma wukuthi-ke unembono-ke noma ufisa ukuphawula kulolu daba, ngiyocela-ke uphawule kwi-comment section ngezansi. Thank you.